ISTV News Bank tabi puna po taranong sari hujahan bada nasi himuri bapau obisi ngasi angan bada hianglam kendru gi MLA M Kunjo lekhidre mag lekhidaba si Manipur gi oina sauna mangjabani haina Chief Minister oibu bina phongdokrai haugi pau sanarong pijri ngasi angan ba pung mari minute kunthrarom tabada hianglam kendru gi MLA maipam Kunjo lekhidre mag lekhidaba si Manipur gi oina sauna mangjabada natana mekhatpa ngamlaroidaba ahoba ma lehorogani haina Chief Minister okram ibobina phongdokrai hiramasida report ama हाना मणिपुर सरकार की मिनिस्टर ओरंबदा नतना हौजिक हियांगम केंद्र की म्यूट ओरिबा एमएलए माइबम कुंजो लैखिद्रे ताबदा तृणमूल कांग्रेस की एमएलए सिंह अमदी कर्मी सिंह बाबूपुरादा लैबा क्वार्टर दा लांगनकी लोइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम स्पीकर लोकेश्वर अमदी अतै मिनिस्टर सिंह लोइना एमएलए सिंहसु लाक्तुना थवाई याउद्रबा एम कुंजो की मफमदा लैसु कतुना इकाई खुमनबा उठकी होम डिपार्टमेंट की फर्स्ट एमआर की कंटिंजेंट अमना गन सैल्यूट पीबदा नतना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबसु फोंदोकी निंगसिंग बेय माइबम कुंजो सोक लिसिंग अनि सुपना तरानिथोय की जनरल इलेक्शन दा तृणमूल कांग्रेस की टिकट फंगदुना हियांगलम केंद्र की मिहुट ओइना वोट काकी अहानबो ओइना केंद्र असिदगी सोक लिसिंग चमापन हुमुद्रा मरीदा मिखल द माइ पाक्तुना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर ओइकी अदुगा सोक लिसिंग चमापन मफिद्रा मंगादा अनिरक शुबो ओइना माइ पाक्तुना रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री अमदी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ओइकी सोक लिसिंग अनिदसु अमुकना माइबम कुंजोना माइ पाक्पग लोइना इंडस्ट्रीज मिनिस्टर फावबो ओइकी सोक लिसिंग अनि सुपना तरानिथोय की जनरल इलेक्शन दा अमुकन माइ पाक्तुना ताम लोइद्रिङाइदा ngasi ayu anganbada mahak laikidabani mahak masagi chahi humudra humdoi sukre machanupa manga amadi machanupi ahum hogjik lehori masagi anaba amadigi matam sangna na aduna laki haina machanupa na phongdoraki diabetic patient kuina oile chahi kunamukna insulin dependent oile antaki sinang sai diabetic kidney failure ko holakba the lungs problem la kasuma mayam लैखिद्रबा माइबम कुंजो असि मियांगी सेवा तौदुना लाकपा लुचिंगबा असि कमिटमेंट लैबा इंटीग्रिटी ngakpa tamjaningai oiba amadi wa tanabada wakal thokpa misakni haina chief minister okram ibobi singh deputy chief minister gaikhangam amadi speaker yaungna trinamon congress ki mla dr I ibolbina phongdonaki yamna sincere oiba yamna integrity oiba sigumba समाज ने यमन फिगर होगा सोशल वर्कर अमा लीडर अमा लेकिन से अचौबा अहोबा अमा गदबसी मसी मेथनबा फनबदा ओइ अनुमका लाइबखिबा हाइब तारे It's not only the loss of the family and the constituency where he represented, but also entire state assembly minister secretary Mangjabani Sabatai Mas Tilene Dautai Awabda so ayam so million so staff so sabu tere khapeng kajabada aloine lebiramba iyambasi manung matam sadana aikoi tarukpo pamarang khangdana sinabiramaga satkibasida nuai tabo phungdoksari nungge awabada saru yazari थवा याउद्रबा माइबम कुंजोगी हक्सांग असि बाबूपुरा क्वार्टर दगी हियांगनम ताना पुदुना हौनुबी मतुंगिना मियामना अरोइबा मथौमंगम पांगथोकी ISTV पाउगिदमक एन रंजन अमदी नारोइबम फिलिप्स बाबूपुरा इम्फाल तुरल खोंगुंगदा नियमगी वांगमदा इंखोल क्वेश्चनबा युम साजिनबा मदे क्रेमिटोरियम न सिंगबा गया सारिबा से सरकारना तकथोबगी थबक चथरकले इम्फाल तुरल की मिनुथोंग मया अमदी खुमल लंपाकलोम थंबा माइके की तुरल खोंगुंगदा ओरिबा फिबम सिंग यंगसिनके खोंगसत अदुदा IFCD की चीफ इंजीनियर टेस इंद्रमणि यावना अते मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगसु सरगाके मिनिस्टरना यंगसिनबा अदुदा तुरल तोरबांदा युम कुनलोम पता पाइनो लेरम थेंगनके मिनिस्टरना खोंगसत अदुगा मरि लेना हाइकिबदा चीफ मिनिस्टर की पाउता मतुंगिना तुरल खोनुंगदा आइन की वांगमदा मखल अमतेगी करिगुंबा मता साजिनबा मदे इंखोल क्वेश्चन बिसिंग तकथोपगी थबक पाइखतुना लागले मखा तानसु थबक असि अतै तुरल सिंगदसु पाइखतखिगनी हाइखे पता खरा पुथोपसि तबा चुमब्रा चुनजब्रा सि खै भेरिफाई तोरगा पखाता ने खैना अनु पाइखतगिनी असि तुरल मखल पता सि पिबम थोले से पता पिबा लान पता पिबा देरबसि खैना एक्शन लेबा अय तोरकनी अदुगा लान दसेना अपील तोरे प्रजा सेक्शन खुदिमुन मसे कोऑपरेशन पिबियो मसे खै मयाम की पब्लिक इंटरेस्ट तो बनी तो मयाम ना मतंग इसाना भाग तानरगा
yum sing si loina sidok yo si mayam si loina sidok ta batare de turen si kumur burkine aduna koina sai mak to bonete to loina turen mapandas sai majum khangge makhangge loina so do to do ne adun masida mayam na corporation video masida atei tegi so paudum radio ki khabar ki thonda paudo dum sundarega to bana phagini Chief Engineer Indramanina ISTV Department Pakhalaliba Khongthang asi miyamna mating pangbiduna mai paanbiu Dorel Khonungda yum sajinba inkol question mana singba thabak amata paket biginu haike Anna na so koina bi media gi chuda haike re adudi flood plain zoning act kana 1978 koi elect tawga enforcement 1988 tawa adugi biwam ko penalty sida sidagi mapanda koina 50 meters me degi both side kaina koi specific over both khara koina hajari ba pot ne aduna masagi pata leire leite habdu koi gi athu matamda koi you verified to ga identified to jani aduga karima pata aduna lalam taraga di mado koi logo pata bani mado le koina koi gi mado koi gi tawam tokuni natraga koina ngami hana government na tawon te mayam gi thabak ne na koi honorable minister na hari koina muka media ge chuda koina lecture gi praja mayam da koina hajaning mana koi sai kana tang phat ta minaraga coordination of cooperation review koina chamjeli ba tawon na matik pa bi wasi koina hajaning Handa cabinet mifamna waref lawduna subdivision khara nauna sem khibaduda Hauksong subdivision yor hanbabu all Manipuri students union Chief Minister Okram Ipobi cabinet minister singamadi Tamilong Kendrigi MLA bu thagar phongdorli Hauksong subdivision asina miyamgi kanaba thabakaya torokani habigi thazbasu thamlakli haji pagmartana tempe mata lamnese break matungda taram mokseri MPP Hianglam Kendra Sinduna Kendra Sida MPP gi miref oikiba amutombi gi yumda political conference sama ngarang pangthokre conference adu MPP gi president and Sobakiran advisor Dr. Sendramani yauna lusingbi kyana surgaki advisor Dr. Sendramani na hauziki matamda all India party dagi local party na hena maru oiba matamni haiki president Sobakiran na national gi lusingba singna Manipur gi damakta pusang sengna kari sukhande yellow missing kanaba hona bada MPP na miyam gi khongjang bu sogatli yellow missing kanaba hona bada Manipur da leiriba kendra punumaki sauro todang lai haiki amaromda kumbi kendra Manipur People's Party kendra committee gi oiba khana nei na mifama ngasi pangthokre hari kendra committee gi mifama duda MPP gi vice president and Ojit Singha general secretary Y Bhim Singh amasung Chandra Maru ki president in charge Chandra Kala Devi yauna lusingbi kana sarugaki hari Men health workers singi health care gi matangda sahi amasung chatharpa training program da mai paklaba sing certificate yantokre family welfare department gi conference hall pangtokpa tormadu da department sigi additional director Dr. K Raju Singha Regional Health and Family Welfare Training Center ki principal RK Tilotama amadi faculty member Hemlata Su Surgaki male health worker Hompumapal da certificate yentokgi tormadu da wangang kibasingna training program asida phanglapa gyan loksing adu miyam gi health care da mapung phana service pi na ba honagadabani haibu wafam sing phangdunaki Dr. K Rajona asingwa makhal gi training program asi lisingma samapol humudra mari dagi hauki male health workers singna training da mai Paklabanina service ki promotion dasu mateng oibada natana tongan ba analayang ilam dasu kumang soksin bangamlagani haike isa gi ju experience yam de miraba and hatak ki edisnem na khaju tambi ba sina phajana pangthopi dana koi goal ase goal di kari no bona have the preventive and the promotive healthcare service to the community in the far this peripheral areas in the PV dana koi Manipur ki praja sing je tingchang kaijen daba amo ohinbada koi multipurpose health workers na mateng yamna sawna pagani hanasi ai thajani Lalambung makhongi maira paibi singna Manipur da inner line permit system sana lu haina ngarang numidang maira rally ma chatkre rally adu lalambung makhong dagi horaga bir tiken rejit flyover makha fawa laklaba matungda amuk hana lalambung makhong da hanki ILP sana lu haiduna Organization for Indian Women's Against Crime Singzamai Singamaka Harangoi Thongna ngasi Harangoi Thongda wakan mipam chataki Model Club Singamaka apun menupi lamjing love amadi salaina su Manipurda inner line permit system sana hangadabani haina Singamakhongda wakan mipam chataki
Amaronda Singzamida Dov Lekai Nupi Samas, Sarangtam Larimbi Nupi Samas Sakat Torang Love, Silam Sinta Mera Love, Singzamai Tongam Lekai, Mayangwam Lekai Women's Voluntary Association, Sagarpam Lekai Women's Welfare Association, Okram Lekai Mera Paibi Love, Lesangtam Larimbi Mera Paibi Love na Sinduna Wakan from Setaki. How's it Makata Pau Cameron Black Tenba? Break among Kaluminisi. Break Matunda Amukusan at Ramnok City. Pangai de Leba Parimong Kwai Singdom Sangi, Marisuba Science Exhibition, Singdom Sangasigi Auditorium Hall Pangtokre, Quiz Competition, Singba, Torum Kagalun and Pangtokabe Exhibition at the Council of Higher Secondary Education Manipuri's Chairman, Dr. Hamom Navacendra, Sibgaswina Sarwaki. Sahi Kuntra Mapanrom Surabi, Singzamai Wangma, Bagavati Lekai Digi, Tangzam, Ango Debi Kobi, Nupiema, Julagi Tang Tara Mangagi, Notil Pung Amorum Taba Matamda, Masagi Mimdi Tokibadi, Tiba Kangre Hedi. Mark, Fit Mari Insi, Taruklom Wangi, Kusungawi, Masapai, Kanaguma Sinama Putena Vidibadi, Mananga Police Station Netraga, mobile number 96157 38017 Pau Pibu Heidi. Ngarang numidang Tidim Rota, Hodam Lerek Mapada, ISTV gi optical fiber lines in Uku Semgi Tabak Tobada, Tat Kiduna, Numidang Pung Taritagi Pung Taranitui Fawa, Kaino, Nambol, Bisnupur Sing Momapam Singda, ISTV program Yingba, Pangan Kidre, Masikidamak, ISTV network Imakidigi, Nuaitova Fundroli. Manipurda boxing masanasi pamnarabasu sanapam ningtina leitebana maram oiraga masanasi bu pamba sanori kya masing hantarak labra haibagi singnaba leire haina handakta Scotland ge Glasgow da pangthokiba kunsuba Commonwealth Games da silver medal lawr krabi Manipur gi international boxing player license saritana phongdokre wafam asing asi ISTV network ka international player license Devendra yauna akhanana unaba mo da phongdorkibani masanasi bu yokhanaba honabada mari leinaba singami eng sanganingbugi apamba saritana Fondoke. Manipur practice pagtang tang ni mapanda susan sa competition pangaro Manipur da sahi muna ne isel level ang khatani atopa di atopa company laidana masamsa competition masamsa sembi dana moigi hena experience laina ba adagi hena moida thawai hapina ba di puning thogot pina ba laite ba Manipur da di aduna admaina thadok piraga di game da puna la di game da akoi mayam pula la koi gelai mina bo jangang mari manga lai je kitang da su moida asi saita hoga me ise meri hoga training to minari na haida puning thogat chaba moida haidi honaning ba koi uraga moida su phawni da na admaina Amaromda Nupagi light flyweight ke boxing masana da silver medal fangakraba Laisam Devendra nasu masana si yokan haningbagi apamba phondo pugal luinena punsida mai papa player ama uhena bohona bada thaksi kasi emadi hona bakanba matoktai haiki discipline khwaigi maru of the discipline sports da discipline yaudra di sana yamna phajara baju keno mako su keno so roi mai so pawai naina hajaning badi mi hona badi mi khuding oye honai dubu em mathamaga ai sibokti tawge haibado the step by my em do nakanda khoi bana takpi mjele chumtring chalo na the chumtring chalo habje ha chung khangde chumtring chalo habdi khatare aina khaliba em je ai kai chanabano ai chanabra dai tamane hadi dai tamaga guja chale hadi yadrena Sarita bung asigi phibam asi yona bohonarakpada asobo thogdang loriba maki mapuriba songtham thoibana Phil khuding makta yum palba mathungda nupa nupi thajaba thamnaba madi amana amagi mateng pangnarba matamda asobo mai pakpa mapurpa ngamgani haiki husband wife ki marakta asobo thajanaba understanding ma leinaba aduga husband gi dream du wife gi dream ne khanbi ba wife ki dream du magi nupi gi dream du magi mapuro gi dream ni magi su manglan ni khalaga manglan du de da lap satminaba manglan du mangphawna na hotnaminaba side nana wadu da Akhanana unaba sigi mapung oiba program ngasi numidang pung taruk taba matamda ISTV 2 da miyamna yengba fangani Malem ki thak ta pangthok liba anti malaria month lisingani taramari ngasi Imphal West district ki oina district vector-borne disease control society ni sinduna Mekola community hall da hokre thama sumna pangthok ta ba thoromasida Imphal West ki oina khangalapa school manga amasung self help group manga da awareness program pangthok ga loinana laina asi mayok na bada seminar with department singi oiba intersectoral sensitization and consultative meeting pangthok ga dori ngasi hongdokpu ki thoromda Imphal West ki adaksa wai Dasumati Devi
District Malaria Officer S. Arun Kumar, Hiangthang Zilla Parisad ki member Subhash Chandra Yaw Namari Laina Bami Kyasu Sarwaki, District Malaria Office ki Health Supervisor KSH Zadumanina, Kang na Sandopa Laina, Tingna Matik Saba, Hidak Putopang Amdrabasu, Masidi Ngaktok Nabagi Damuktadi, Isa na Section Batangay Fade, Kang na Sandopa, Lainagi, Layong Sing Tenarbadi, Manang na pa Hospital Singda, Atumatamda, Layang Bigadabani Haiki. Ajaksa Wai Dasumatina, Laina Asi Ngaktok Pada, Local Body Oriba, Pradhana Madi Member Singi Saurba Todang Lay Haiki. District Malaria Officer S. Arun Kumarna, Malaria Laina Asi Ngasi Pawba Mapungpana, Mutapangamdri, Hana Leramba, Sangdagi, Hantan Bangamle, Mapungpana, Mutanabahonabda Ekoi, Punna, Bab Damina Batangai Fade, Haiki. Loisalak pada ngasi gimuru pau amukan epizri ngasi angan bada Yanglam Kendra gi MLA M Kunjo lekidre ma lekidabasi Manipur gi oina chawna mangjabani haina Chief Minister oibo bina phangdokre hojiki di #TV ni pau matang silujri meng tabiba pumno po amukana